Goes a little something like clear to te in savayin si baile vekule tunchum chu Facebook lama an thil post fuhlo tak te awanga torzui pha ta te sungsang kan ngai thla hodona clear to te ngai no milo ti le ngei po ka be seya tin atira changa atop thenga milo tel puya milo ngai thak sakle shampoo ka be sei bokani kumsani som panga khan kumsom thum pahnia upa Andrew Handel chuan a Facebook lama dorok atum dan sungsang a post heu maya ama hi in labon ve tak chi ani Facebook lama dorok atum dan a post ani chuan mi nan ngai sanga nga athu post te chuan khelzui a hlo nge abe sei ruwe boka dor arok ma chuan in an han post zuai peka athu post a chuan a man roken tum nen lam aron soivek bokani doing Tesco over ti chu dorok tura a che chwa ma FB lama athu post nu nun ber ani nge Andrew Handel thu post chu michen khatin police an lo shia a minute som panga nuwa Andrew Handel chu adorok lai nge mai chu an man chiltani silai em chu akeng lova chemte akeng thunga dor ngak tu hne na changin US dollar zali som lai alaudin chwak man bok mase thil poi tak a thlen ma in police te chuan an man hlau peka adorok hi Tesco store ni in IFV post a doing Tesco over ati chan chu adorok tur ming ani wang alo ni a tin dor arok ma hian atlan chiat nan ti in Tesco store a alu ma hianin mi kar alo ruk sak bokani Facebook lama arwa mante alo post lok thot awangin Andrew chu man ol sampha ta hle a police te poin a thil post te chu an nati ol sampha tu ti nan soi hial boka dan chuan Andrew chu thiamlo chantirin kumli chung zel tang tura achung thorel sak ani zuitani Tony Harris chuan a Facebook account na anupui hualin US dollar sing ruk zet mai akeng lai thala ka posa caption a chuan kanupui hian bazar vel nan mai a man ral lo ngei ka be sei ti amang bok Masia chu a thil post pakhat le kawang chuan anun na in ator pha don ti reng a shelok big lovani kumsom nga upa Tony Harris chuan a poisalem US dollar sing ruk lai mai chu anupui hual Amber Crane aken tira ama ngein thlalo laksak chu wan na mangzuin Facebook lama a posa mase thalai le caption a chuanin awang ti po rin thiam harzok poisa tela atak taka ang boxi ti chuan le thalak FB lama a post tak ami poisa te chu ru chuak turin karthum nuwa Tony Harris ate ina chuan miswal pathum an lut ru a chuna thil thleng ni in Tony Harris nu pui hwal chu Tony te ina alen lai tak alo ni nge chutia rugru pathum anron in lan tak thut nuwa chuanin Tony le anu pui hwal Amber chu silai nan tin ngala Tony chu aluwa silaya tin chil ni in Facebook a thalak posa a poisa te chu laturin an tia mase Tony chuan poisa tak an ni lo tin ale mai ni ti in a shila mase an oi te tlat lo mai apek phalawa wang a chuan lam siam mai ni an ringa an di lui ta zela anu pui hwal chu ka tuminan vo boka poisa chu an dil not le a mase Facebook a thil post te khachu awang ve mai poisa te po atak an ni lo ti Tony chuan trap chungin a soi not le masi an oi to chuang lo ti chuan Tony luwa chuan an kap ta a an tlan chengal bokani masi Tony Harris chu a muna thingal lok lova anupui hwal chuan damdo ina akal pui ngala Dr. Ten dar karya chuang te meu anun chantuma an han be nuwa po Tony chu chan tlak ani ta chuang lova a thizui ngalani Tony nupui hwal Amber Crane chuan police hena chuani thil omzadik tak a soifia US dollar khatle US dollar somni not in kara dollar bill size black pepper tamdeu poisa lang ang thei turang berinanda a an uang vel maya chu thla an lak puya chu Facebook lama Tony chuan a post ve mai ma se an thil wan pui chuan Tony Harris anun na chu aladon ani ti reng an shalok big lauti Amber Crane chuan police hena ashil kumsomni pahnia upa Alexandria Lyons chuan Facebook lama a live line dar thalangte kongkharte dorbungra shang ati chewak wak maya tin AFB lama chuanin chutianga a khosak lai te chu a post bokani mase chung video te chu tuna motur om to lova ama hian a delete to
chutiang lo muman tu te chuanin police an shat tira man ani pha taboka Alexandria Lyons hi George Floyd protest akhan atel via mase athil tumero adang thung kongzo ani chandik taklam chunga isaklovin mi dor ti chiat nan le swa samnan ahman mai ba ka thil ruk nan tak alo mang changkai hle a thil aruk velai tak chu FB lama mutur omlo ma se thil aswa samlai vel ero ama hian apos na sa hle thung mase mitam takin athil ti chu a thak trulo anti sak mai ba ka sarkar la kalungoi lo na anlan tir chan nen inzom na engma anei lo awangin Facebook a athil post lo mutu te zinga mitam takin athil ti chu thunei tu te laman shat tir ngala ati chelai video ama posting e po anthon na sa hle ni tin Alexandria hi ami in an report chan pakhat le chu dor arok tel china shat le rin hlel ani a ama hian FB vela thomna branded tak bag pheikhok kikor kor punfen tivel branded tak mai azwar china chung athil zor te po chu mi dora changa aruk chua ani ringan tam hleni ti chuan police te chu chui chiang turin an ti telbok ti chuan police te kuta a nuwa chuan thu zo fia anita a mi in anril hlelna te chu alo dikring mai George Floyd protest hunlai vela dor arok vel na changa athil ruk chwa te chu AFB marketplace a chop chuak le in alo zwar chhong le china ti chuan Alexandria hian dor shang arok man ti te po soibok athom na ruk chwa te po chu dor pakhatami vekan lo ni lo le ngala F David Bernie clothes dora changte mojo dora changte po ina lo ru chuak nual manani tin alo shal nual to bok Alexandria hi manani to a US dollar singli zet choi tirani a mi bungrua ati chat na sat ema wangin kumnga chung zeltang turati thei ani boka tin protest mangchang kaya thil swal tenom tak mai ti na na alo man wangin kumsom chung zet zeltang turati thei ani bok mase hi ngai to non le tura achung thure lani a thiam lo chantir ani vai chuanin a thil swal ti zong zong awangin kumsom panga chung zet chu zel atak thei ani adorok pakhat zok mojo dornei tu chuanin Alexandria ti ang mishing hi mi chhia to na changkai lo la du a thilte nom ti na na thluak lo vor vir vel she lo tu te hi bol lo bo ma khosatla khopa mi te nom ni ti in a soi zui nge ni Christopher Benegas po hian AFB lama hian thil apos fuhlo ve khop mai athil po sa wangin athil swal ti man chwa ani a zel bang azut pha der mai ni Mexican patling pakhat Christopher Benegas hian kumsang ni som pathum September thakhan mi silai ina omchu aru chhuaka aruk lai hian tuman an mu fuhlo wangin man lavin azalen zui nghal silai nei tu chuan a silai chu mi nan ruk sakti thunei tu te a shat tira ma se ruk ru chtungia nia engmel nge aputi takngial po shat thei ani talo pon lama CCTV an davel na changchuan miswal chu mu ani nge ya mase apmaya tuam vek awangin atak sapum ravel bak shat thei ani lava han chui chwa vak ngai na tur om lawani thatam aral nuwa chuan Christopher Benegas chuan asilai ruk chu amata angmain Facebook lama chuan aposa masele a Facebook friend list zinga chuanin asilai ruk sakpa chu alo om ve kiau si a athil post chu asilai nei tu dik tak chuan amu vele ama silai thatam takliam ta ruk chwa ngei khani ti alo shingal chat boka ama silai kum tam tak chung alo kol to le chin chian alo da ruk khap kha ani boka Christopher thalak post amu rol chuanin atani ti a shingal chata a chiang hle ni comment section lama chuan kasilai ni kha kasilai rutu chunang ma lek hi lo ni police ne na ka report don che vatingal thor lovin fing takin chet alata zoka Christopher Facebook post chu screenshot thlapin ama silai thalak akol sa nen chuan police station lam chu apan pui phota a report ta a ti chuan police te chuan Christopher chu a Facebook kaltlangin a location an she thei ta a mail nen lam an she thei ta ni aina chuan vakal chilin an man ta a silai ruk po chu an mutel nge Christopher chu an man chian ema wang chuanin athil swal ti chu phatshan pa atum to lova a in puang zui talo lo pokani kumsom ni palia upa Lorraine Graves hi kumsom thuma upa Eric Graves tha chungchanga police ten thu Zofia andua masi atlan bo police te chuan na satakin an zonga achung tele chan te po an bia mase tu man Lorraine Graves omna chu an shelavani
Lorraine chuan police te ati beidong rum mana Eric Graves chu Lorraine tha hi ani lem lo Lorraine chan te pahnih Jaden le Gabriel te unaw tha ani zoka the CCTV footage ala dan chuanin Eric Graves chu ka hlum ani ma hianin Jaden le Gabriel te unaw mai pa ka Lorraine chu Eric Graves chen na ina an lenga anin mukhoma pangai takin anom hofeka Lorraine chuan Eric Graves in chu a chwa san nuwa Jaden te unaw chuan Eric chu an ka phlum tani Police chuan anzon mu lok theilo awangin an FB page lama chuan Lorraine Graves chu zon mek ani thule a omna sia a report theite hne na loman poisa chanem tak pek an ni tur thu an posa mase Lorraine chu a te ama zong tu te Tulsa Police Department how to post chu lova komenin khonge loman poisa chu alovati mitam takin Lorraine comment chu an reply supa moli an chui thei sin active ma ta che tian lauti a chenin man ini phadon ta e imol le mai ti an lauti boka Lorraine chuan comment chu a nuwa a delete le a masi omzia to lo police ten omna chu an chui chuak ta thothowa an man ta a kasodia da ani in Lorraine po anui top ringotani Arizona cheng Alyza Alders chuan Hawaii na mutharlo maya azin nge ngai masi COVID-19 borakin mitam tak alati mang anlai khani a zin tereng reng an thlen vele ni som palital in quarantine turati vekani Hawaii po chu tiang tho chu ani a masi Alyza chuanin dana ngai poi mo lem lo Hawaii pana achwa ma a in test chuma a negative awangin Hawaii thlen vele in quarantine chu a chul kher na a shevelo Tichuan Hawaii thlentu ka achanu nen an leng chuak ngal charchara Hawaii chu an phangdun ngal restaurant sangkang tak le park nom tang taka te an kaldun ngal boka bicha te an lo vakal bok masi Alyza chuanin Facebook Twitter Instagram ti vela te achanu nen na bicha an kalna le tui an chen live vel thalak chu aposa chumini chu Hawaii thlena changani thumna chau alani Alyza Alders chuan a in quarantine lo ti chu mi enan shelo tura angai ani nge yang Mase Facebook lama at halak post lo mutu te zinga Alyza Alders chu a in quarantine lo ti shechiang tu alo om kiaw maya chu chuan police te shat tirin Alyza chu an report tani ti chuan police chu che chuak ngal fatin Alyza chu an man ta a man ani lai po hianin Alyza chu alo la leng chuak thowa restaurant a chanu nen an lo la chol dun me kani Hawaii a thlen nia changa ninga na Alyza Alders chu man anita a Tichuan kastodia da ni ini $US sing ni chuang zet mai chu choi tirani a zela tang tur ani lain be la chuang ngal ani thung kumsomni pathuma upa Amy Hill Eller po hi afiam thu sang kantidon nge thiladon thuilo jok Amy chuan Facebook lama chuan Hensville an chu ko an bazar lain miswal pathum te chuan in an fa te chu kidnap sakan tum ti thuron posa an veng bazar pui chu a himlo thu teron soilang telin kidnap sungchang chu police te an shil ngala report an thelut boka thuso chiang turin an ina po police te an kal to ti aron soyani chuwa thu post chu an theder sakna sa hle a mi nan khelzui na sa ama po ina lar pha hle boka Hensville Police Department lambeng pu athleng hial boka Mase Amy Hill na FB lama athu post an kho bazar athil thleng le an chung ko chungchang athil thleng a soite chu Hensville Police Department lamte chuanin engma an lo shilawa report po an don lo thu an soive bok kidnappers ti vel eng report ma an la don lo thu an soya ti chuan Amy Hill te chung kwa chu police te chuan bia in chu ta an shat chwa tak chu Amy Hill in an chung ko chungchang FBI a post dar te chu thil thleng tak tak alo ni lawa adot soi mai jok an lo ni a kidnap chungchang a thudik lo a post dar wangin le mitam tak ati hlo thona wangin man anita zokani tin chu a thupo sa wang chuan Hensville bazar a thil zuar ti harsatna a thlen boka bazar a kalngam lo an tampha an thil zor ti an shal theilo pha bokani ole khati songkha tun chumata na ingai thak thei tora karon chop chwale thei chuani a thleitu te in safai chunga lom thu ka soye